tiene mandato para cumplir. Ella se abaja el Regional Director del Police Regional Office 9, Chief Superintendent Billy Beltran, para na Zamboanga City Police Office acerca el transferida de Police Superintendent Ariel Huesca, el Operations Chief del Zamboanga City Police Office. Siguiendo un statement del secretario del Department of Agriculture, Manny Piñol, que ella nombra con Huesca y otros pa que legalmente envuelto na proteksyon de negosyo del smuggling. Asigun con Beltran, el otro kanila como si SPO por Abdurrahman Estino, el posible temporariamente está alina Regional Holding Area del PNP na Mercedes mientras sa tumabaho na investigasyon. Y rekomendasyon también del oficial encargado del mando pulisya lokal, Police Superintendent Luisito Magnaye. Alisin muna natin sa pwesto niya para hindi siya makagawa o maka-influence ng anything sa investigation. Aumento di Beltran, mientras na lugar ka na Huesca, sila el conduci siyempre con el investigasyon para dale claridad con este asunto. Isi tiene babasihan este mga rumor que ta sirkula este tiempo. First time na nakarating sa attention namin itong bagay na ito, kaya but because of seriousness ng mga allegations na ito, we deemed it necessary na kapubahan naman muna yung recommendation niya na tanggalin nila yung mga tao doon sa lugar na yun para lamang hindi makapekto or magkaroon ng bias doon sa mga investigation. Tatataasigun si Beltran kay un seryoso akusasyon para kunal suma pulis ng rehiyon. Personalmente asigun niya man kwento yung Elikun Huesca, iasigun kay taniga si Huesca con este akusasyon. Nakausap ko na and he's denying itong mga allegations nila ito. He said there were allegations in the past na but sabi niya ito yung mga matagal ng mga insidente na kung saan ay siya na-implicate. Yaso si DST, después pedigola el personal del Police Station 4 desde Culianan, con el alegaw unloading del mga asukar, alinalamar cerca na barrio del Taruksangay, del Huwebes de Noche. Puera con Huesca, tiene también asigundos mga police generals al envuelto con este illegal trabajo na syudad. Entrao también el nombre del colector del Customs Arabani del Port of Zamboanga. Na joint inventory del alto oficiales del ciudad ya alcanza na 1,579 sako de 50 kilos de azúcar. Tiene marca TRR, el yaman turnover sila na custom del pasaw semana. Ya queda conocido si Huesca na ciudad después queda agresibo na su trabajo como jefe antes del Firearms Explosive Security Services and Guard Section of FESAG na Region 9. Ya queda también el portavoz del Police Regional Office 9 na tiempo del Regional Director General Juanito Baño Jr. Durante el tiempo del guerra contra MNLF. Él también el spokesperson del PNP na rehiyon. Hasta queda este jefe del Zamboanga City Public Safety Company na tiempo del Anti-City Director Senior Superintendent Angelito Casimiro. Y él, ya queda ahora jefe del Operations del Zamboanga City Police Office. Ya procura el news team sa Kaelaw di Huesca pero hindi mas ta contesta na news team. Albert Luna, Dateline Zamboanga.